Vice President ke All India Professional Congress Meghalaya bat Secretary ke Meghalaya Pradesh Congress Committee uba Golden Nonglong mentakasngi ula penbena ba ula mi no nakaseng Congress. Haka jeng keran sikila pathai khubor mentakasngi uba Nonglong ubala ong ba kajing mi no jung una kaseng Congress kadai halor kajing bam sngo tenat ya kara jang kaseng ke bala ailat ya ke MDZC ban ya trelang bat ke NPP ha ke HEDC. Shu re thuru ba ula dab ru ban pha ya kasithi ino kam mentakasngi shu President jangka seng uba Vincent H. Pala, bat shem lakran syai, basyakanu ka seng unlit penyaso handrai ula ong ba, uni hakara jangki pat ba. Bangin nang penroy ya ka parti nang ni syakamat, kamtam habangin siya kendu ya ke MDC election, bat ya ke MP election ru. Handrai kani ka jingrai, jongki MDC, bat kamtam ka jinga menjur lang, nakaliang jongki nong yalam mahkamat jongki parti. Kabangan sudi syu bat ngasu shitom ya kabangan dangsa ngamin iyu kin ban jubab mentah kei ka kentien kabangan kren hok pai ba kei kentien kabangan batai pad hok pai ba namar ngasnyo ba lada kanu karai ka bangisim kade bandon kanong rim lada mangi kinong yalam jong ka parti ngisna yaki rules ngisna yaki kendon yaki jugi kendon ni pen kenpa hei ken kata ka nongrim ka jungi kum kinong yalam jung ka parti te halor kini ki benta ki banga ngasngo ba ngadadon ru lalong ku bakongu lalong ku banga syia menjur henry hakamen simpat ngamla ban sya ngamla ban pediang ngamla ban pedi artili kidur sabar ngan ong hoaj bersyapo pat kamen sim ka junga kalong ba ngam ya menjur tika bahayi yang apa nganem ya don no syabat ke parti ngapa apa ngalapa ke resignation mentamen step hai presiden barang ba jemi da kamen sim juga jing smoke ya tang ba ngaperkat bakan nong rim hi bat ke jinglong jong ladiru ngadi ban sotu hai ke bang ngayeng dina kata-kata ngalapa ya ka resignation manamen step akmat presiden ba mentah kumni kumbakal long ngapa ban pisai syafi ba kalau long ke ba ngamla ban snutu bat kamtam hakabiadi bat kani ka jingrai jong ka parti hakabashim ya kani ka rai kani ka senjam ya kani kersyani kani ke MDC tingong ya pi banang ni sakmat kalong ka ba ladang-ladang don bat ka parti bangan lek ban pensyayo pai ba namar ba ngati pi misotu ba dah kaying ka di internet katnu rumo rela da kinong syong jong kata kaying daptang ka jingbum ya sotu jingbut tapi enle ko manusia syong du kata kaying kasitong hi mong di bandon kanong rim abang idon la kaying di kelak ka bahab ya ba golden kumni ba mino ana po ka parti bat ya kani ka rai ru kumut hakabiadi bat halor kini ki artli kinong rim ki bangasa ong ba kabahayang abangan ino syai ka jinglong jong dukot jong ka parti kongres bat kamtam nabrokot ki pusru ki bangabat la kalong ku secretary jong ka MPCC la kalong vice president jong ka All India Professional Congress jong ka state de delor kini ko nang rem ngalai ka sti chaw president bangan wengno ya ka jinglong dukot na ka parti kongres.